الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. Mari kita mengambil pelajaran dari panutan kita Rasulullah SAW, sehingga kita selalu memperbaiki diri, baik dalam tugas maupun bermasyarakat. Melalui peringatan Isra Mi'raj ini juga hendaknya menjadi penyejuk hati